Herzlich willkommen, Pupsenlein. Halo baby. Batak kali dianya ya. Putopariho. Dina mamolus. Gokdo namar sagale. Boan sinondang tuna holomi. Loh kok jadi nangis? Asa muse bahen maau pantian nyium mamanya bain pasu sude. Yeay, happy Sunday. Sunday opung. Happy Sunday Tati. Sundaynya kita ini aja nyanyi lagu rohani di rumah aja sama Dek Yumi. Hai gengs, welcome back to our channel. Ini setelah 1 hari kita udah di rumah. Kayu siapa ini lo? Hihihihihi. Hihihi, batuk. Ciluk ba. Ciluk ba baby. Enggak mas ya. Gumoh dia, gumoh. Gumoh. Baby gumoh. Gemas. Halo Bang Kocik. Oma opa kom ya. Oma opa? Iya. Apa Ci? Ganti pempes dulu ya. Ganti dulu pempesnya ya. Sini dulu, mana Ci? Udah haus lagi nih. Monen lagi dia. Dan abang bikin api-api buat kita. Tapi bentar lagi hujan. Bakar-bakar sosis sama marshmallows. Oh Horas. Horas Opung. Batak kali ini mukanya ini ya. Muka Cipudan ini batak kali pun ya. Batak kali dianya ya. Oi Batak. 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 Siapa ini orang Batak ini? Dan nge-marshmallow pun gagal. Badai dong, hujan deras, semua terbang kemana-mana ini tanamannya mama tuh. Lempar kemana-mana. Dan ini ada yang ketakutan karena tadi petirnya kenceng-kenceng banget. Iya, elah. Selamat makan, hai. Selamat makan, Bapak Marpaung. Ini Bapak Marpaung yang masak. Jadi makanannya begini doang. Tadinya itu sebenarnya mau bakar-bakar di luar, gengs. Tapi rupanya ada badai. Tuh hujan. Terhambur semuanya, tanaman terhambur, tertidur. Oke, jadi ya makannya di rumah aja. Masak di kompor. Makan-makan sembari Inong lagi boboin si baby kuda. Iya, mami tuh ntar lagi makan ya. Nah, lihat dulu gantian, sip-sipan sama mamanya. Mamanya dulu jaga si kudan. Kesiannya orang kampungan main hujan nah. Woi, kamu main banjir-banjiran kah?
Maai kampungannya anak siapa ini? Katroknya, ay kamu nak. Lagi pada ngapain? Aduh dinginnya ini. Ini loh dingin. Kalian enggak kedinginan kayak itu kakinya. Iya nyeker gini nggak dingin karena ya ampun. Masih hujan loh. Masuk. Udik. Kesiannya. Kayak gini cucian satu tronton, gengs. Miki. Nggak bapak, nggak anak sama aja usilnya. Men, disemprot dong. Mami tua sudah mandi, sudah cantik, sudah kece. Kamu siram-siram. Lakinya siapa ini? Sembarangan main siram-siram. Anaknya kayak gitu bapaknya. Cocok sudah, geng. Buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Kayak gitu sudah. Ini buah-buah yang rontok gara-gara badai nah. Pohon-pohonnya jatuh. Apa kamu? Siram lagi. Sikat nih. I remember, you know. Apa? Sikat. Remember. I don't care you remember or not. Siram. Tali tuh tomat. Nanti aku yang panen tomatnya, dia yang nali-nali kan. Aku yang makan tomatnya. Untung kamu ada iparku. Coba kamu siram-siram. Sikat memang. Kebetulan Mami tua melihat ada nyamuk di kepalanya Inong. Nyamuk apa lalat? Lalat maksudnya. Ini udah modal koran ya. Can you see, gengs? Itu dia lalatnya. Ya di palamu mana bisa kamu lihat. Jadi modal koran, mari kita catuk lalatnya. Kapan lagi kan balas dendam? Coba lihat di bajumu. Coba kamu berdiri, lihat bajumu coba. Tekempal ini nah lalatnya nah mati dia kan. Bidik. Kena bidik jar. Mati dia tekempal. Enak mak dipukul palanya mak. Ngadu sama lakinya. Tapi ada bukti kita ya kan, gengs. Tengoklah, mati dia tekempal kesini. Aku ketawa lagi pala aku dicatut. Mau kemana? Aduh, ini enak, ini musim panas ya. Udik benar. Masih dinaik, kesiannya anak kampung. Tampangmu aja bule nak, cantik-cantik kampunan. Yang satu lagi ada di luar. Deso. Mali. Ja, det är en krankenhaus noch Geburt. Mali, ja. Halo baby. Halo baby. Was du bei dir ist da Schüssel? Halo baby. Weil vor 2 Stunden so eine Stunde gekommen. Ja, was haben wir schon wieder drin? Darf ich den Baby anschauen? Weißt du, das ist Senfmarsch, hat schon viel aus, oder? Baby, Mann. Hallo, Opa. Hallo, Sandy. Wir haben ja so haben wir nichts getan, das war immer. Halo Yumi. In Villa. Tuh, ini mumpung ada Tati Niki harus cobain coki. Coklatnya Indonesia. Ya, Indonesia Schokolade. Coba. That's Cobain. our childhood snack. Childhood snack, Kindheit snack ya. Not snacks. Not Yeah. but it's not Yeah, yeah. Das kann ich nicht da. Enak. Like it? You like it? Enak? Enak? Kita ajarin ya bahasa Indonesia, gengs. Iya, gengs. So good. Oh,
kesukaannya dia pisang sale di sebanana kan. Oh, kamu udah ya sudah. Iya. Sudah setengah tahun juga bukan? Iya ya. Ntar ada mungkin. Ntar ada mungkin. Very good. Coki. Yeah, it's like sit and then Iya. go into your mouth. Soalnya wash it. Kongguan. Mari kita Indonesiakan gulai ini. Enak. Enak banget. Cukup. Made in Indonesia. Dari Indonesian biscuit. Coba. Oh my god. Lecker. This one is my favorite. Also das fand ich nicht gut. Yeah, like lemon, lemon flavor. Yeah. The milk. The milk. Ada yang lagi nyari hammernya. You can put another Simperin. Mali hat auch schon so fortgeschritten. Ini lagi main domino. Iya ke? Tangkap. Wah. Na, Menta ist die kleinste. Menta die kleinste. Zucker. Gerade so so, sama Tati ruhig. Oh no, nicht. Hallo Mina. Gara-gara badai nih, badai. Kan man das nicht essen oder so? Nee, was denn? Das mit unreifen Nektarine Buche. Ada cabai merah kita petik. Ya, ini juga ada yang oren-oren. Tuh. Ada yang oren-oren. Inang ambil lipatin kain. Bitte, der ist nämlich am Boden gelegen. Oh je. Ini ada tomat. Was findest du dort? Magst du essen? Magst du ini? Ich Wurst. Tuh. Makanlah. Pas. Nah, Tuh, special for Tati Niki always. Always. Samyang cheese. Mami tua juga. Enggak, nanti babynya ku ambil ya. Dia langsung butuh yang namanya milk. Mami tuh menu menu of the day is baby pudan. Jam 4 pagi ya. Jam 4 pagi. 4 sore. 4 sore sampai jam 6. Jam 6. Kagak bangun-bangun, men. Digendong mami tuanya, men. Ini enak banget. Cobain. So this is Seaweed salad. salad. Selamat makan. Makan. Sini babynya. Ada mami tuanya mama. Mau diambil mamanya nangis. Udah nangis diambil mamanya. Nggak mau nak. Udah kasihan ya. Ini mamamu nak. Masa mau nempel sama mami terus nak? Oh, it's good. It's so good. Bon appétit.
Bon appetit. Bon appetit. Mahlzeit. Mahlzeit. Wah, so creamy. Hati-hati tadi nangis. Hot. Spicy. Hot. Creamy. Cheesy. Cheesy. And delicious. Ini belum makan. Mana ya? Buku lagi dulu. Buku lagi ini. Udah makan udah kenyang banget. Ini? Atau masih ada makan? Mantap ya? Ntar lagi tadi ngabisin susunya tuh satu gelas. Good, Nikki? Good. Very good. It's only burn. But Apparently. Yeah. but not strong. No. A little bit. Little burn. Sambil keterungkup. Nah, oke. Si Tati belum minum susunya. Berarti masih oke. Slow level oke. Level okay. Let's type no. Bakalan naik dan naik lagi tuh. I'm getting wet because of spicy, because of heat. Yeah. Okay. Sind wir wieder so heiß. Yeah. Habisin. Hmm? Habisin. Eat Finish. it. You eat it. This Okay. is my bedtime. Finish. Is that? Sikat lama ini dasar kamu pengolokan. Terus mana kamu keringatan? Karena kamu mandi keringat dan kita juga nyusan aja. Sangkanya kita keringatan kayak dia kering men kering. Nggak ada step testnya mandi. Nah mandi keringat. Lihat muka udah kayak kepiting rebus. Masih ngolokin orang. Apa kamu? Apa? Kenapa? Ngaca, muka udah merah. Merah. Bibir doer, muka merah, ngolokin kita. Kita baru jebret udah makan cabe. Apa? Ngolok-ngolok. Oh, mana? Kapok mengenak, sikat juga nggak. Ambil minum susu kayaknya dia tuh diam-diam ke bawah tanah, kepedasan. Muka udah merah kayak kepiting rebus. Nah, minum es. Minum es. Katain orang, keringatan, minum es. Mana tuh botolmu? Ini deh. Gayamu selangit. Dari tadi balik-balik kulkas. Kenapa? Pedas? Kenapa terus? Pedas? Petas. Mukamu merah. Bibirmu memulai kepedasan. Kenapa? Bodat kok. Moa. Putopari kok. Putopari kok. Masa aku sama dengan topa-toparan no? Robalang. Robalang. Kamu. Bodat. Kamu bodat. Kamu Botak. robalang. Ya. Monit. We are family, you know. Huh? We are family, you know. We are family. We are not family. I'm from Indonesia. You're from Austria, ya? Yeah, I'm a Papon. Apa? You babon? Papon. Ay. Aduh, hai. Nolokin orang mau akan Kan man pedas. tjus sagen?
Thank you for watching. Thank you for watching, geng. Makan dulu ya. Nah, watching terus ya. Terus ya. Sarang nih. Serang Nanti abis ini dia pasti ke kulkas lagi minum es. Cari es, ya kan? Nakal ya, nakal. Kamu nakal. Ketek ya? Ketek ya. Cubit? Cubit. Kuto pari ho. Kuto pari ho.